Emakhosini Camagu Lesedi Lehanya umhlambululi sihamba singamabutho. Sibonge ukuthola leli thuba lokuthi sikhulume nani. Siya ku-December sikaduzane, and masithi siyabheka inyanga uDecember inyanga yegazi. Amakhaphula ayabulalana, basemshadweni bathengelana iy'nkabi. Iy'mpawu zomuntu odlisiwe, ngoba nabo abafazi bayadliswa angithi. So iy'mpawu zomuntu wesilisa odlisiwe akatsheleki, ngisho nomndeni mawumtshela nabangani akezwa lutho. Uyazi umuntu wesifazane ingaba yinhle kuwe, kodwa into engixakayo mase iyenzwa enganeni yakho uthi uthakathiwe. Abomama bafundisa abantwana ukuthakatha. Uthola umntana osakhula i-2K seliyazi ukuthi umuntu wesilisa noma sithi i-boyfriend isebenzisela umuthi, ngoba babona kini nina bomama ningene ey'futhweni ningenele amadoda. Ibuhlungu lento eniyenzayo ngoba kukhona indoda, you can relate, kukhona indoda uyithola ibusisekile abantu bakubo. Ukungena kwakho nje impawu yokucala, yiyo i-sign yokucala ukuthi ubuphila kahle, ubone into zakho ziza. Uthe ukuthola lo muntu into zakho zashabalala, kodwa umangele ukuthi uyamthanda. Remember, umuntu makakudlisile noma sithi akuthakathile ukuthi ube naye, ukheje isoul yakho, ukheje umoya wakho, kodwa inhliziyo iyakhona ukubona ukuthi lo muntu angimthandi, kodwa uyazibuza ukuthi why ngibambekile kulo mshado, kule relationship le, kulo mjolo, kungani ngaphumi? And iletha frustration lokho ukuthi manje ni-end up nibulala. Namhlanje abafazi abalali balalwa yilwane, bakhohliwe ukuthi bakheja umuntu, bamphendula isilwane esiyizombi aphila. Abakubo-ke lo umuntu bamthatha ngoba kukhona amadlozi angafuni ukuthi ingane yabo igcilazeke. Uthi uma umtshela umuntu wesifazane ukuthi hey, naku uhamba nesidumbu la, kunomuntu owahamba emhlabeni okhala ngegama lakho, nithi aniyazi loo nto leyo. Baningi ababulele abantu ngokamoya, not aware. Umuntu wesilisa uma umsebenzisela imithi, already wena as umuntu wesifazane you become a lion, yena kwamele abe yigundwane kuwena. And awufihlekanga uma uthakathile indoda, ukuthi nje nifundile nayincela kubazali benu bantu besifazane lokho ukuthi nizitshelile ukuthi iyi-fashion iyayenzwa, kodwa-ke it will catch up with you. Muntu wesilisa akuyenzwa njalo, awubi ishimani to that extent ukuthi uzozithola ukuthi usebenzisela umuntu wesifazane uzokujolela lo muntu loyo. So iy'mpawu zokuthi okay, ngizoyenza umzekelo njengoba ngikhulumile. Kukhona umuntu ohlekisane nomuntu noma sithi ushada umuntu ongenalutho. Kukhona umuntu nomuntu uhamba ngedlozi, kunedlozi elomuntu wesifazane. Le ngifuna ukuthi nilalelisise kahle ngoba you can relate. Kukhona umuntu wesifazane, lo muntu wesifazane uzibuza ukuthi akasebenzi kodwa impilo iyahamba, ama-project ayavuleka, into ezinhle ziyavuleka, kodwa-ke uzumdelele ukuthi abanye abafazi basebenza banako konke. Umyeke uthole umfazi osebenzayo onayo yonke into, inhlupheko icale phansi, ungabi nalutho, uphele konke.
fundani ukubheka ama-energies abantu. Akufanele ufone ungibuza ukuthi ngabe lo mshado wamukelwe abantu abadala. Wena ophakathi kule relationship nomshado, wena owazi isimele sakhona. Nihleli ey'ndaweni ezi-wrong ngenxa yemithi. And umuntu wesilisa uzithola ukuthi uyasetshenzisela, wazi ukuthi inhlanhla zakho ziyahamba, uyokhululeka mhlazane lowo muntu loyo mhlawumbe nanoma ningahlukana ngeke isabophile. Asithi maybe ngomusa uyamyeka lowo muntu loyo, kodwa usabophekile ngokamoya, kusafanele usetshenzwe up until ukhululeke. Abanye-ke babulala. So bakhona abafazi abangenalutho kodwa bayisibusiso empilweni yakho. Kukhona abantu besilisa abangenalutho kodwa abe yisibusiso empilweni yakho ngokuhlanganisa amagazi enu alethe ama-project ney'nhlanhla. Ingakho ngihlezi ngisho ngithi nibulala, nigcine senihlala nonke kumkipito, nibulale yonke. Yabona le ibhedisa izinto-ke leyo aba-compromise abantu abadala, bayonihluphekisa-ke kuleyo. Sila nohlukana noma nobulalana, niyabona lento leyo. So lokubulalana kwanamhlanje nikubona kugcwele sokwama-couple. Bantu besifazane, it's a warning. Uthando lihambi kanjalo. Akungcono lingabi khona ngoba sifuna i-sense of belonging, onithi nifuna ukuzibona nibaliwe ukuthi nawe unayo umuntu. Masingakafiki leso sikhathi asikakafiki, ngoba uyoze umsebenzisele umuthi ngenxa yani yokuthi vele ikhaya lekini li-cursed when it comes to ama-relationships. So kwamele udile ne-curse more than ukuthakatha omunye umuntu, uyoshawa amadlozi akubo. And ingakho ngisho ngithi ezinye anilalwa yini yilwane, nilalwa yini, nilalwa ukuthi labantu enihamba nibathelela imithi igcine yenzani, bayashona, gcina phakama njengesilwane ngoba wambopha ngokamoya. So into yesidliso umuntu wakhona ngeke futhi angeke umtshele lutho up until ngomusa nakhona akusinto eyenzekayo ukuthi manje uyozusindiswa idlozi lakho. Bakhona abangena egodini njengoba ngitshela ukuthi baphenduka iy'lwane kulabafazi ngoba umuntu uyavuka avukele kuwena. Ngithi uthe umenze ukuthi angasabheki abangane, angasabheki umndeni wakhe, yes uzovuka uzobhekana nawe. Ngeke ulithole uncedo up until uhlambuluke. So kukhona umfazi namhlanje owathakatha, owadlisa indoda noma indoda yadlisa umfazi, bahlukana, sekanomunye now, sekalwisa njalo nihlezi nelwa, kanti isibopho yilesiya lesiwena owasiyenza ngale. Angeke uzodlisa, khumbula ngiyanikhumbuza-ke manje ukuthi udlisa amadoda ayingaki, ngoba yonke indoda wena ozwana nayo ushesha ukuthi uyidlise. Ubophe abafazi abayingaki wena muntu wesilisa. So ayikho right lento eniyenzayo. Ngiyazi ukuthi nizitshela ukuthi iphelela la, i-dangerous masikazoshona lo muntu. Ngeke usaphila kamnandi, uyophila nesilwane leso owasibopha. Ngithi wena uNkulunkulu uyidlozi elikhulu. Anisabi amadlozi nina, anisabi umdali. Uthando olunjani ekufanele, ngoba uma i-relationship ibheda umuntu azakushaya uyakubonisa, abakini nomdali bakubonisa ukuthi you are in a wrong place, mara ninyamezele nize nithola abantwana khona. Nginiyeke, ngiyangazi ukuthi ngiyaningala mina, kodwa iy'mpawu zakhona ziningi. Umuntu wesifazane ufila njani ukuthi ulalele yonke into? Akusindoda. Indoda oyithakathile wayidlisa and then ulalela yonke into, isono senzayo. And abantu bakubo bayakhala. Same applies, makuba uzondo umamazala yekela ukuzifaka abafazi bazifaka kwi-situation engadingakali. Uma umamazala wakho athakathe umntanakhe, then iyakubonisa from where to go ukuthi ama-signs are there ukuthi baleka, phuma la. So ngenxa yokuthi nahlala nihlaliswa yini nixolela ukuthi nizi-downgrade nolanda imithi namhlanje nilimazayo. Kubi kakhulu ngempela. So
ayimani nje leyo nto leyo inesono esikhulu. Vumani ukuthi mase ifikile Mr Right mase kafikile iyazwakala ne-energy yakhona. Ukuthoba kuyazenzakalela uze ukuthi yo lo muntu akadingi nokuthi araselwe achikwe athethiswe. Same applies ndoda mfazi akekho kusho ukuthi ubona kahle ukuthi uthole ice cream kodwa makube umenza ice cream umenza iqanda abuya kudelela ama-signs ayakubonisa ukuthi ngeke niphilisane. Kukhona lokucabana vele ukuthi kune-respect phakathi, kukhona le namhlanje ekubizayo wezwe umuntu wesilisa ukuthi useless. Ngeke isavuka nokuvuka nanoma ningangena engubeni eyodwa. Kukhona lamagama la abafazi mabathi bayishaya nje endodeni khohlwa uyozuthi uthakathwe ngaphandle nala emlomeni bantu besifazane. Indlela esizendlisha ngayo kodwa uzothi ma uyothola omunye naye uzoloku uhlezi ubadlisa to an extent nalesidliso enisifaka la phansi. Bukani aninazilwane abanithakathi nizithathe nina so ama-results akhona. Ndoda izokushaya pantini ngoba uKJ isoul yakhe so inhliziyo ifuna ukuphuma kodwa umbophile so uzokubulala. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.